Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 puong ya matsoho ke tsamaya le kgaitsedi ya ka e leng Mpho Teme le ao le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. The country is stable. There is a stable government that is working. Mmuso wa naha wa kopanelo o keteka matsatsi a lekgolo o thehilwe. He was instrumental in setting out the economic policy of a post-apartheid government. Letona la mehleng la ditjhelete Tito Mboweni o thoholetswa ka kabelo ya hae moruong wa naha. Bafana e tla kolokotjana le Congo Brazzaville ho sane leotong la bobedi la dipapadi tsa ho phunyeletsa tournamenteng ya AFCON 2025. Tsona re di thakgola semmuso ka tsere mo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tshetlela ditho tsa mogapuo meahong ya Luthuli House Johannesburg ka matsatsi a lekgolo mmuso wa naha wa kopanelo o thehilwe. Mmuso ona wa kopanelo o ile a tlameha ho thewa ka morao re ANC e hlolehe dikgethong tsa naha ka la 29 Motsheanong 2024. Yes, when you have not attained 50+1%, one of your choices is to go into opposition uyohlala le muva and see how best you can regain ground. One of the choices was to lead, to provide leadership, to lead a government of national unity and to invite the other parties and say to them, as our people have decided, let us work together. We opted for giving leadership. The ANC could not sit on its laurels and not do anything to lead this country forward. The ANC has always given leadership to South Africa. From 1912, when the ANC was formed, Kaule leng re fumana hore motlatsi wa mo presidente Paul Mashatile o re mmuso o thehile mekgwa e tla sebetsana le diphephetso tse ka hlahang ho tswa ho mmuso wa naha wa kopanelo. Mashatile o buile sena nakong ena eo mmuso wa naha wa kopanelo o keteka matsatsi a lekgolo o thehilwe. Since the setting up of the GNU, the Government of National Unity, the country is stable. There is a stable government that is working. So we are happy about that. There were those who thought that maybe the new government, because it came from 10 parties, there are going to be squabbles and quarrels and so on. But in fact, the truth is that all those parties are working well together. We actually see ourselves as one team. So when we are in cabinet and we are doing our work, we don't say, okay, me I'm from the ANC, you are from the Patriotic Alliance or the DA. We just say we are a GNU team. All the ministers accountable to the president. Moipejana re kopile maikutlo a hao mabapi le mmuso wa naha wa kopanelo o qeta matsatsi a lekgolo o thehilwe. Ona ke ana a latela ka kgatiso ya video ya WhatsApp. Mmuso wa naha wa kopanelo o bonahala o shumela batho ba ba dula go metse setoropong fela ge ne ba dula go dina mahaeng ga o ba shumele ka selo a go diphetogo go tshiwe batho ba sa phela ka bohloko ka fao a gona pokola itsa gore ke mmuso wa kopanelo phitlhelelo ke ena matsang ebile e fa tsholofelo le fa go tla gona le go nna le dikgotlhamagareng ga ANC le DA seno ke jone se se tlileng go phutlhamisang kgolagano eno ya mmuso wa kopanetsweng gonne DA go lebega fa ena le go batla go nna bokomang ka nna mo mmusong wa tlhakanelo seo e leng gore ga se a siama. Mmuso wa rona tloga wa motlhakanelo o tloga o bereka ka thata o šoma ka thata re a kgona go bona bo manager bo tswelela kgakala. A khotso mifo nna ka nnete mmuso wa kopanelo ke tlo go thabetsa haholo phitlhelelo teng ke ntle haholo jwang ke thabela le hore e file baetapele ba mekgatlo e meng
monyetla o ka iponahatsa setjhabeng hore ba ka fana ka ditshebeletso ke se le hore se etsa hore mang le mang a tshwereng ma tshwereng teng ka nnete a sebetse ka ho ikemisetsa a fe setjhaba ditshebeletso jwalo ka ha re lebelletse. Moirele boela maikutlo a hao ka mehla hleng. Ratela pele. Ho sa le jwalo re manolla tshebetso ya GNU matsatsing ana a lekgolo ka ho buisana le setsebi sa ditaba tsa dipolotiki e leng ngaka Ditlhare Rabele. Ngaka Rabele ha ke o amohele ditabeng tsa rona tsa Sesotho SABC 2. Khotso mahlwane ngwaneso ke dumedise le babushi. GNU e tshwaya matsatsi a lekgolo e leng mmuso wa naha wa kopanelo. Leeto ho fihlela ha jwale o ka le hlalosa jwang? Batho ba ke kgola taba ya bohlokwa e ntse le hore re kgutlele morao hore na hantle taba ena ke Government of National Unity kapa ke coalition. Mme ke nana ho bohlokwa hore ho ditsebi le mmuso ba ke ba hlokomedise setjhaba hore ho na le phapang pakeng tsa Government of National Unity le coalition. Government of National Unity ha o sheba hore na ka 1994 ho le wa thoa mmuso o no jwang le hore na wona o thuwe jwang hona jwale dilemo tse 30 ka morao 1994 ke mokgwa e fapaneng ya puso. Government of National Unity e thewa ha o le tlasa maemo a tlokotsi mo eleng hore hona le bothata re batla go kopanya setjhaba, mme mmuso o ditulong wa fosa ka hore o re puso ene teng ke Government of National Unity hantle puso ene ke coalition. Empa he ke ditaba tse re tlameha hore re ne re tswele pele re di bue hore na Government of National Unity le coalition di fapana jwang. Empa ha re tla putsong ya hao ke hore matsatsi a lekgolo ke nako e nyane haholo. Re bua ka dikgwedi tse 3 le matsatsi a 10 mohlomong. Mme re ke be re bona hona le phetoho kapa ditshebeletso tse tsaetseng ha o sheba nako e nyane dikgwedi tsena tse 3 tse fetileng tlhokalo ya mesebetsi ntse le hodimo. Ho na le dipolayano ya tseba hore na provinceng ya Eastern Cape ho etsaetseng matsatsing a fetileng, mme hono ho etsa hore re ipotse hore na ditsi tsa tshireletso tsa naha le makala a tshireletso ka kakaretso le parlamente komiti e sebetsanang le tsa tshireletso na ba hlile ba na le maikemisetso ba na le ditsebo tsa hore ba thibele ditaba tsa mofuta o tjena hore di ske tsa etsahala. Taba e nngwe ke ya hore mmuso mona wa kopanelo re se re bone hore mokga wa Democratic Alliance o batla o ikentseng kwapo o batla dintho di tsamaye ka mokgona o batlang. Re ka bua fela ka taba tsa molao o no fitiso wa lekala la thuto le bitswang Bela Bill le taba tsa bophelo hore batho ba tlameha ba fumane ditshebeletso tsa bophelo hohle. African National Congress le DA ha di dumellane, mme ha o utlwe hore na mekga ena e meng e supileng hoba mmuso ona o na le mekga e robong kaofela. Mekga ena e supileng e thotse haholo. O utlwa ho bua ANC le DA tse leng hore ha di dumellane. Jwale ke ne ke re ngwaneso matsatsi a lekgolo hle ke nako e nyane haholo hore re ka bua hore na ho etsaetseng kapa ho etsahalang tse ntle. Empa rona ditsebi tsa taba tsa puso le dipolotiki nna ne nka eletsa hore mohlomong ba ke ba ithute hanyane fela hore naheng tse kang Lesotho ha e sona mmuso wa kopanelo mathata ona ebile a feng, mme ke dintse ba ka ba di etsang hore ba tle ba fihlele dilemo tse 5 pusong tse leng hore nna ha ke bone ka mmuso ona o tlo di fihlela. Ka mantswe a mang ha ona motheo ho hang o agilwe matsatsing ana lekgolo. Ha hona motheo ka lebaka la hore ha hona molao o laolang hore na ha re theya mmuso ona nna le wena le ba bang be re dumellanang molao re tlama jwang. Re dumellana fela re etsa tokomane re dumellanang, empa ha ena matla a molao wa motheo mo re ka rareng section mamang ya molao wa motheo e re tlama hore re qete dilemo tse 5 sentse re sebetsa mmoho. Mme ho bohlokwa hore ka ha Afrika Borwa ha re sheba ona jwale e sehlile ya pusong ya kopanelo. Ho na le nako e ba sa tlo hlola ba ibitsa GNU ba tla tlameha ho ibitsa e le hamannete hore ke coalition hobane ho latela ka mokgwa o mekga dipolotiki le mengata Afrika Borwa, mme mokgekgetho hore na o kena pusong ha o fumane di-vote tse kae ho ntse o fokotseha. Ha ona mokga o tlotla o nka
50+1 percent ya di-votes Afrika Borwa ba tla tlameha ba etse molao o re nna ha re ya coalition governmenting ditlhare le tshediso mahlwane le dumellana hore le tlo sebetsa jwang mme taba yo e tlameha nke matla ka go molao wa motheo hona jwale re ntse re bua fela ka ntho e le ho sane ha DA e ka ukwa e sa batle e ka tswa mme phoso e nngwe e kgolo e etsahetseng ka hare ho Government of National Unity ena ha ba e bitsa ka teng coalition ena ke go ba sile naga e mmedi e megolo e na le di-vote tse ngata e leng Mkhondo we Sizwe Party le Economic Freedom Fighters ha hona mokgwa hore o ka sia mekga e na le di-vote tse ngata ebe ho nka mekga e menyane ebe o qetella ona le mokolokotwane wa mmuso wa di-party tse robong ebe re dumela hore ka mora lemo tse hlano mmuso ono o tla fihlela mono jwale ke ne ke re ha ho hloke le go ba ye hole go ithuta hore na coalition kapa mmuso wa kopanelo e fosa ha e fihla kae mme re tsebang re tlameha ho etsala ke hore ho thewe mmuso wa kopanelo o ipapisitse le molao wa motheo wa naha matsatsi a lekgolo e leng kgoditse ka bantlhago ha se nako e kalokalo hore re ka re bona dikatleho ha o se le dikatleho re bona hape dikgulano ka hare ho yona ANC ho na le batho ba bangata ba sa utlwisising mokga wa DA re shebe hape le mongodi o moholo wa SABC e leng e nngwe ya mekga ya basebetsi kapa ya balwanedi ba tokollo e tshehetsang ANC Mongadi Maphaila o bua ka mehla hore ha rate hore be DA ke karolo ya puso ena mme ha o bua pele mmuso ona dilemo tse tharo tse tlang ka nnete ke na le tshabo hore ha ke bone ka o tla bontse o eme hobane ho na le maano a mangata e leng hore ANC e le batho ba ile ba lwanela tokologo ha ba dumellane ka tsona le DA mohlala o nka ka o etsang ke taba ya ntwa e tsahalang botjhabela bo hare taba tsa Palestina le Israel ka tseba bohle hore ANC e tsa Palestina DA le ha isa bui ha kalokalo fela e le hlakoreng la Israel mme taba tsa lekala la matjhabi di tlameha di ralwe ke mmuso hore na ha ba ya matjhabi ka ditaba tse jwalo e le mmuso wa Afrika Borwa ba reng letona mono ke letona la ANC Mhlomphehi Mola empa ha ya o ya emise Afrika Borwa mme ke ditaba tse leng hore di ntse di bontsha bothata bo teng ka go puswena jwale nna neng ka kare ha ke akaretse matsatsi a lekgolo ke nako e nyane ya holo hore re ka re hona le phetoho e etsahetseng tlhokalo ya mesebetsi santsane le hodimo botlhokotsebe le dipolaano tsa batho Afrika Borwa e santsane le sebaka se le hore dithethefatsi di ntse di kena ha bobebe di tswa ka hare ho naha ho santsane ho le tlokotsing go basadi mme ke ditaba tse leng hore ke ke be ga be se re government ena ya kopanelo e se sebeditse hantle ngaka re le buile haholo ka nako ya hao ka lebaka la nako puisano ya rona e tla fella mona Moi ka morapapatso re fumana hore barutwana ba matriki ba itukisetsa ho qala ditlhahlobo tsa makgaola kgang tse qalang bekeng e tlang Sesotho re tlo ba mmoho ka mora mona Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 barutwana ba grade 12 province ya Northern Cape ba re ba malalalaotswe bakeng sa ditlhahlobo tsa makgaolakgang tse tla qala bekeng e tlang I am excited and scared at the same time. Amogelang Lekwene o bona mola wa tlholo o le haufi o ntse a itlhophisetsa dihlahlobo tsa selemo sa hae sa o qetela e le morutwana mme o na le tshepo ya hore o tla fumana sephetho se tla mo dumella ho kena university-ing isao. I've been going through past papers and going to school the past few weeks to gain extra knowledge from my teachers, and they've been helpful. Refilo Molepo yena o re o ipona a etsa dithuto tsa kgatiso ya ditshwantshiso tsa dibaeskopo selemong se tlang mme o emetse dihlahlobo ka tjheseo e kgolo. What I'm hoping for is 5 distinctions. That is what I'm really praying for. And looking at my marks right now, it is possible. I just need to put in the hard work and, continue being consistent like I am. Ate mokgatlo wa matitjhere South Africanse Onderwysers Unie Bari bana le tshepo e tileng hore ditho tsa ona di malalalaotswe bakeng sa dihlahlobo
Dikolo tse ding di bile le maano a tlatsetso a dikampo tsa mariha le lehlabula tsa lefapha la thuto. Empa ba re ba tshwengwa fela ke kgahlamelo e ka bang teng ya mathata a ditjhelete lefapheng la thuto ya motheo. There are teachers at this point in time who were appointed in temporary capacity 1 July and they haven't received a salary yet. So one can argue that the energy and the passion and everything that we need from a teacher might be lacking because the member don't know where the next plate of food will be coming from. Dikolo tsa mmuso di tla qala dihlahlobo tsa makgaolakgang bekeng e tlang ka Mantaha ka dipuo tse pedi e leng English le Afrikaans. Lefapha la Thuto Northern Cape le re le tla phatlalatsa boemo ba bona masedinyaneng bekeng ena. Re atela pele melaetsa matshediso e ntse e tswela pele ho kena ka bongata lelapeng la letona la mehleng la naha la ditjhelete Tito Mboweni o hlokaetse ka moqebelo o sa tswa feta Johannesburg ka mora ho kula kgutshwane. Letona la naha la mehleng la ditjhelete o thoholetswa ka menyabuketso ya hae moruong wa naha le ka mora mmuso wa kgethollo. Mboweni o sebeditse jwalo ka letona la naha la basebetsi pele ba mmusisi wa banka ya Reserve moo ha morabo e bileng letona la naha la ditjhelete. He shaped the post-apartheid economic policy before he even joined government. He was instrumental in setting out the economic policy of a post-apartheid government, including, by the way, championing the independence of the central bank even before the constitution was written. And Tito had a beautiful policy brain, and that beautiful policy brain could be felt across various aspects of economic policy, from labor to trade and industry to finance to central banking. And his departure would leave a very big vacuum in terms of economic policy discourse in South Africa. Mosebetsi mmoho le yena wa mehleng Ismail Mamoniat o re Mboweni e bile letona la ditjhelete nakong e thata ka mora ho utullwa ha bobodu ba tshusumetso e bolotsana diqetong tsa mmuso. Our state-owned entities weren't working. They were, in fact, a huge drain on the fiscus, and that was impacting on the budget, on our debt to GDP, and our deficits, which were very large as a result. And what he did was to identify the need for us to grow the economy and to make structural reforms. Morupelli wa mehleng wa Mboweni o re o tla mo hopola ka bohlale ba hae tsamaisong ya moruo wa Afrika Borwa le lefatshe ka bophara. I remember in particular during the 2008-2009 global financial crisis, Tito was one of the global experts that were asked by the IMF to review what happened in the United States with what were off-balance sheet unsecured loans and transactions. And they ultimately recommended the need for global banks, including the biggest banks in the West, to undergo stress tests to make sure that they have enough liquidity. Mboweni o tla bolokwa ka moqebelo wa 19 Mphalane Tzaneen Limpopo. Mosebeletsi wa mehleng wa setjhaba provinseng ya North West o qhekanyeditswe ditjhelete tsa hae tsa pension ke senokwane se neng se ikentse moratuwa wa hae. Ditlaleo di re se mo qhekella jwalo se sebedisa le tumelo ya boloi. Mosadi enwa o setse a sena le hae le sente ena e putswa ka morao re mohlankana eo wa hae eo e leng letswalla la naha ya Kenya a mo qobelle ho etsa letoto la dikadimo tsa ditjhelete le hore a behe meja fatshe mosebetsing wa hae. Motswasetlhabelo wa metleng jana o ne a kopana le lekau la ditoro tsa gagwe mme la motsatsanka ka dimpho le go etela mafelo a boitapoloso. Lekau le ne le ipaka gore le reketse mosadi ntlo kwa Rivera Park mo Mafikeng. Fa etile mme o ne a tsengwa dithapelo mo phapising e neng e kgabisitswe ka mekgabiso ya tsa semowa ga mmogo le tsa dingaka tsa setso.
mo dikopanong tsa dithapelo o ne a itsise badimo ba ga lekau bao ba neng ba batla gore baratani ba bule dikgwebo jaaka diteišene tsa lookwane le mafelo a boitapoloso. Le gale o ne a laelwa go dira kopo ya kadimo ya madi kwa dibankeng tse di farologaneng. Dibanka dingwe di ne tsa gana mme tse dingwe tsa dumela. Ka ya tswa ka ditsa fela yalo ba mmakalla gore wena so ke gaela gore ba re rona le project ya gwaga then o tshwanetse o patele wa go dirisa cash then ke se dirileng ka ya mafikeng ha ke tsena e nna gore nkinyana ke yona yo gape tsa tšhelete o ngwana ke o itsenyetse it was 86,000 plus 46 ele plus 18 ele plus 20 something ele ya direct access. Go bona tsotlhe tseno bogela leitlho la setšhaba phirimane ya gompieno. Ratela pele ka hona ha re bona hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala thapemeng ena hore nya bohlalo. Ranta ya sebetsa hantle ka jeno. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya brand ha ya sebetsa hantle. Dipapading re fumana hore Bafana e leetong naheng ya Congo leotong la bobedi la dipapadi tsa ho phunyeletsa ho kena tournamenteng ya AFCON 2025 moo e tlang ho bapala le Congo Brazzaville hosane. Mohlabadintlha Lyle Foster o ntshitswe sehlopheng ka ha o tswile kotsi leotong la pele la papadi ena neng e bapalwa Gqeberha provinseng ya Eastern Cape moo Bafana ileng ya hapa papadi ka dintlha tse 5-0. Mwe o ka ikopanya le rona ho social media mme re a fumaneha ho Facebook ka Ditaba Dikgang _ ho X ke @Ditaba_Dikgang le ho pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC Ditaba_Dikgang. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutaung a latela ka bolipi ke yona taba. Wana manna ke a leboa pa boi madume go tsabele iparshe bele hona ka re ka papatšhabelanye lo jalo tla fitla hona ka haro tekong o hlakile hore tle bopulane tsena tse matla tsa hae sala o hle boholo bana ha o pula tse bile sentle fela le hore mafofisane a itseleng a reduma a ka lebella hona ka haro gauta ho sane pula tse matla hona hae sale di ka lebella hona ka haro gauta nyolo jalo tla fela ka haro polokwane sentse di ka keretse ka hona mafikeng ba ka thoko ho mabopo o hlakile fela tle pele moya ena e matla ha o pula tse bile seng se re shebile hona ka haro kapa leboa ho tla jalo ka haro kapa bophirima tule tse kgetlileng ka haro kapa bophirima ba bo rabli betsa ba itse tlhokomedisa hore ha re shebile hona ka kapa bophirima tlahle be le moya ena e matla a tlahleng ba ke mahadima a matla a kotsi ka haro ho lwa tla re shebile hona ka haro polokwane tulo tse kgetlileng sentse ke salola ka haro gauta pula tlebe matla haholo ha le ka apende ono tla jalo hona ka kapa botšhabela sentse ke sa bolela hona ka kapa bophirima le boele hole o tla hle foko moya o sekele motšhelo o ma o ka banga hla etša re gatente mahlo ke diela ha re sa motho ke Johannesburg le Pretoria molodi di tla khitla fela ho mashome a mabedi a metse e robedi kaofela ha re shebile fer ena geng simbe ka jeno le hona o sana o seng o hlokomela re tla hle futhumala re shebile hona ka polokwane ka mafatsana a tšheleng a daduma polokwane sentse ke sa bolela hona ka hare ho mokopane di kgrati di bontsha fela hore o tla hle o tshetse fela ho itikanetseng ha re shebile ka lephalale o tla hle o tshetsela rita di rita fela ho mashome a mararo kaofela ha re shebile ka mashishine o tla jela ka Carolina boholo ba mpomanga ka hle di ka tlatso fela ho mashome a mabedi ho pa ka gore o tla hle police kunda le hona ka Standard Tone di tla hle di qale fela ho robedi ho feta ho leshome le metse e tseletseng kaofela KwaZulu-Natal Peter Maritzburg le hona ka Durban e tla hle be ka tlatso fela ho mashome a mabedi a metse e mehlana kaofela ho pa ka gore tla hle ho pole ha re shebile ka Vryheid o tla jela ka Lady Smith o tla hle ho bate fela sentse re shebile ka Kokstad e tla hle qale fela ho hlano ho feta ho leshome le metse e tseletseng kaofela ha re shebile hona ka Nojoli ke sentse ke salola ka Komane le
hona se ka maletswai re tlhokomela re teng o tla tlo ipholle fela hona ha e sa le re kgate di rita fela ho mashome a mabedi a metsi medical fela Lingsburg le hona ka Worcester le teng tla tlo o tshetse fela ho itekanetse re shebile ka Bushwest e qale ho robedi ho fitla ho mashome a mabedi a metsi medical fela Kurmane ho jela ka Apindon ka bakala moya o tshetsang se tse ke sa lwana ka haro kana vona o tla tlo o tshetsela rite re kgate di rita fela ka o dingwana fela ho mashome a mararo a metsi itseletseng ka fela Calvenia le hona ka Rosa Talent Busimba ka jeno le hona sanuseng o tla tlo batho ho bati fresh start ha se tse shebile ka hona Bothaville se tse ka Belcom o tla tlo ho tshetse hona ha isale ka mafatsane a itseding a duma a re shebile Bloemfontein Perengetso ka senganga tenteng o tlhoka mo le teng o tla tlo ho tshetse a re shebile hona ka har Mafikeng o tla jala hona ka Vryburg o tla ho tshetse hona ha isale ka salba hona ka Tosca o tla jala hona ka Tahu o tla tlo ho tshetse hona ha isale ba boetsa pele pele ha ka ai be etso khotso